Negekeno kinene gukorwo gikunyita ugeni hwaini wa umuthi arikanaga kiumia thiini wa mutamburuko wito wa Mohoro na ndeke twambe tukimurike mamwe maria mari thiini wa kiondo gitu kia Mohoro ma umuthi. And this was ongoing. I want to repeat myself, Mr. Chair, from the previous administration. But I stopped this scandal during my time, Mr. Chair. Sonko gwetetera bunge-ini ya Senate iguru rigie kuhagurwo gwake. Muthuri urohetwo maisha ni kuigirirwo ni anyitire mwari wake kia hinya kurekererio njera-ini ya Kameme thutha wa gukorwo kuo miaka 9 mihituku. 331 private schools that have closed permanently, not to reopen even when the schools fully reopen. Ciana makiria ma 57,000 kuma thukuru 331 cia andu kiumbe ciahota kwaga kuhingura thukuru thutha wa ene thukuru ici kuihinga kaimana. Na nyoni tari kanyamuro tari kadori to ndingitikia maitho makwa ati ucio ni mwana uria turetha. Ciana igiri cia nyina umwe kuhira nyumba-ini imwe Rwaka guku mwiri wa mwana ungi kuonekana utetwo mugunda-ini wa marigo utari na mutwe baru na maguru mwena wa Manyata Sabasaba. Macio ni mamwe ma maria mari thiini wa mutamburuko wito wa Mohoro ngai kunyita ugeni thiini wa Mohoro maitu. Njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a nake mutwathiriri na njira cikwetagwo Wagaki wa Muthoni na ni mwihoko wakwa wi Mohoro haria hothe uri. Tukiambiriria na ripoti to ya mbere, cira wa guthikiririo kwa kuhagurwo kwa gavana wa Nairobi Mike Sonko bunge-ini ya Senate ni wingirire thiko ya keri. Mawakiri a Sonko magitemania wira wao mbere ya Sonko ahetwo ihinda ria kurio ciuria na thutha ucio bunge ya Senate itua riayo kana ni gukindira kana guteaniria kuhagurwo gwa Sonko. Ni tugukorwo tukinyitanira kana guthii mwena ucio wa Senate. Ni ripoti ria tugukorwo tugikuhinyiria hwaini uyu wa umuthi tutanatiriha mutamburuko wito wa Mohoro. Tugitigana na icio tukorwo tukiingira ripoti-ini ya kieha ni ati ituri ya kieha ni rugumeire itura ria miberethi Rwaka kaunti-ini ya Kiambu thutha wa ciana igiri itarikitie kana ciri thi wa miaka 2 kana 5 kuhira nyumba ya toro na gutuika muhu thutha wa nyumba iria mauma kumunda mwaki. Na kuringana na aikari amwe no cio mwaki unu uremire kuhoreka na gutiga family 6 itari na uikaro. Na kuitura-ini ria Manyata thabatha gicigo-ini kia ubunge kia Maragwa kaunti-ini ya Murang'a borithi ni marethana na mwanake umwe wa wira uria muthenya wa kiumia etharire na mwana wa miaka 7 na thutha ucio gukorwo akiura itura-ini riri na mwiri wa mwana uyu ugacoka kuonekana utari na ciiga imwe na kurekuirwo wahota gukorwo uri wa mwana uyu. Mwandiki wito Wanjiko wa Wanjiko no ena ripoti ici cia kieha. Ni mutino uhanikire mathaini ma miaraho na gutiga ciana igiri cia nyina umwe agukuru wa mieri 9 na ungi wa miaka 3 mahite na gutuika muhu thutha wa mwaki gututhuka na gucina nyumba iria mauma hindi iria nyina wawe guthiete wira na kumatigana ciana ingi. Nikapigiwa simu na landlord akaniambia kuna shida kwa nyumba. Kufika ndio nimepata watoto wangu wawili wamechomekea kwa nyumba, wameisha wameua. Kuringana na ithe wa ciana ici Charles Musyoki na aikari, ciana nicio cigwatirie mucuma thutha wa thitima kura na kuhoteteka mathie na mbere na guthaka na gibiriti, undu uria ucungireirie mwaki ucio gututhuka. Maraki ukora gituika ni kandu rukadu gucame ukigwatagia nyumba tuike ni yagia no theri uguo ru niguo tureciria kuringana na turakeheana twana tu tona mariga nio maugire atiri ni matiga eri nyumba riku guti undu rungi mangihotire gwika turaikwa ni makihotire kuma. Mutino uyu ni utigire family ingi 6 itari na waikaro amu mageria ma kuhoria mwaki ucio ni maringire ihiga. Ona mahali pa kulala hawana, kila kitu umeshuhudia, hakuna kitu imepona.
Na kwa mwena wa Manyata Sabasaba kaunti-ini ya Murang'a, borithi ni marethana na mwanake umwe wa wira wetharire na mwana wa miaka 7 muthenya wa Kiumia. Aikari a Manyata mokiririo ni riboti ya kieha thutha wa mwiri kurekwirwo ni wa mwana uyu kuonekana utetwo mugunda-ini wa marigu utari na ciiga imwe ta mutwe, mbaru na maguru. Ni twakora kindu giikitio ho na twarora tutiramenya no ni turona ni figa ya mundu ndiri kiongo. Ndona nie ndinetikia nyonire tari kanyamuro tari kadori to ndingitikia maitho makwa ati ucio ni mwana uria turetha. Kuringana na guka wa kahiga kaugite mwana uyu akuirwo ni muruti wa wira na akoretwo agitia ciringi 50,000 niguo acokie mwana. Ni aretagia nginya 50 ati nigetha arekererie mwana no uyu ntwambia kurega kumutumia twamutumia ni kuria kura ningire agitumirwo niki na twamwira ukorehe mwana tukuhe mbeca icio uragikia ndaragiuka. Muruti uyu wa wira uria kurerikana umite Nyandarua ndaramenyeka kuria ehithite na gitumi kia ethare na mwana. Nituiguite twina ruo ruingi ona kiha kiingi twamenya mwana ucio athire na muruti wa wira waruta wira guku mucii na no aragiethwo no Ngai no ekuruta wira. Ona gutuika gutiuikaine kana mwiri uyu ni wa mwana uyu urite wira munene ni kuri maabitha borithi gwika uthuthuria muingi wa Manyata ugitigwo na kimako kinene. Na tondu ni turaigua ario kuona no arahura thimu honge iria irahucika cietekere cirute wira ucio na ihenya. Kameme TV ngithie na mbere na gukuguriria maria maregariura kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Wanjiku. Haya, tugetigana na icio muthia Julius Wambua muthuri uria wohetwo kioho kia maisha thutha wa kuigirirwo ni hahamite mwari kimwiri ni arekereirio umuthi kuma njera-ini ya Kamiti kaunti-ini ya Kiambu thutha wa gukorwo njera-ini no kwa ihinda ria miaka 9. Wambua ndangihithire gikeno giake thutha wa mwari wake uria kweragwo ni amuhahamite kuregana na uira uria arutite hau kabere na guteanirio ni igoti kuga ithe Wambua ni amunyitite kia hinya undu uria athingiriirie kuga ni nyina mumuciari wamwirite ahenanie niguo egune we mwene. Ripoti no niyo haha. Ni maithori magikeno kuri Julius Wambua hamwe na family yake thutha wa kuona kirekererio njera-ini no ya Kamiti. Makihibirania thutha wa kuona uhotani wao ni wakinyanira. Wambua atekuhitha gikeno giake ni acokeirie mwene Nyaga ngatho ni gukorwo ndamutiganirie ona thengia wake kugerera ruo ruingi na minyamariko kuria atuirirwo kioho kia maisha njera-ini no. Siku ya leo ni siku yangu ya kusaliwa, ndio itakuwa nikianza kuhesabu siku zangu za kusaliwa ama za kufufuka, maana kulingana na ile changamoto nimepatana nazo nikiwa nimetumikia kifungo ya maisha, nikiwa nimestakiwa bila kujua nimekosa nini, lakini nashukuru Mungu kwa sababu amenilinda mpaka siku ya leo. Na thutha wa miaka 9 kuma riria ekirirwo bengo na kuhingirwo guku kuma mweri wa kana mwaka wa 2011 riu ni aretira wiyathi wake thutha wa igoti ria Kathiani gwathana muthenya wa ira arekererio na mbeca baribari cia muigana wa ciringi 30,000. Jera ni kama jehanamu, maana hata kwa Biblia jehanamu ni moja na hakuna kitu kisia na vice versa. Ndeto ya kurekererio gwake yaubukire mwaka muhituku thutha wa mwari wake Dorcas Wambua kubura ni arutire wira wa maheni igoti-ini ria Kathiani kuria ahenanirie ithe ni amunyitire kia hinya mari kwao mucii mwena wa Yata, undu uria Dorcas ahinyiriirie kuga nyina mumuciari niwe wamwirite ahenanie niguo egune we mwene. Nimewasamehe hata huyo bibi wangu anaitwa Jacqueline Zelani kwa kuchukua hiyo hatua na kuniweka jela kwa njia isiyo halali, lakini mimi kwa moyo wangu kutoka ndani nimemsamehe, na ninaomba sana kama siku ya leo
Nafikiri mahali yako anajua ya kwamba nimetoka jela. Sasa nimempata baba. Nimepata amani kwa moyo wangu. So nashukuru. O agithiaga na mbere na gutumikira kioho giake, Wambua ni athomeire maundu matiganite ma kumuteithiriria kwambiriria weru muturire wake. Nikaingia section na nikaingia katika section ya redha, nikafanya redha, nikapata grade 1. Kama kuna mtu anaweza niangalia haone ya kwamba anaweza kunisaidia, hiyo ni kazi pia naweza fanya. Naweza kuwa sina mahali ya kulala, naweza kuwa sina mahali ya kuishi, naweza kuwa sina mahali ya kuenda, na sina jambo lolote naweza tegemea kutoka saa hii kwenda na mbele, ila tu ni Mola ama nyinyi wananchi. So naomba pile mnaniona hivi, niko hivyo. Hata sijui kama niko na nguo ya kuchange. Kuringana na wakiri wa Wambua niwe Cyrus Maweu, cira uyu ukagwetwo tariki 21 mweri uyu thutha wa jaji wa igoti ria Kathiani Jojo Dunga gwathana cira uyu ucirwo weru angikorwo wabici cia thitango cia muingi ni ikuona itua riri riagiriire kuona cira uyu ni uguciriirie muingi na njira nene. Maheni matituraga na kwaria ma niyohoraga mundu. Ni gikeno kuri muthuri ucio Julius Wambua. Tugetigana na icio, thibitari wa Gakan ni uheanite mukana wa arigitani na aria maracera thibitari-ini ucio kwaga kuhuthira mask iri na huhirio, makiuga mask icio iragitira uria wikirite no ikaiga uria uri hakuhi no uria wikirite ogwatini munene wa kugwatio murimu wa COVID-19 angikorwo uria wikirite mask ino ari na murimu uyu. Maya magithiaga na mbere, andu ana ni makuite kumana na murimu wa COVID-19 rungu rwa mathaa 24 guku umuthi, andu 552 makirikana gukorwo marwarite murimu ucio guku bururi-ini. Mwandiki witu Waithira wa Kihara na ndeto ino. Ndumiriri ya thibitari wa Gakan gutire mundu uritikigirio kuingira thibitari-ini ucio ari na mask iri na huhirio o tigari amari na mask iria yagiriire. Akenya makoretwo makihuthira mithemba ngurani ya mask kwirigiriria murimu wa COVID-19 ona nginyagia iria irerikana gukorwo ikinyanirie ikiro, no thutha wa uthuthuria uria tafanitio ni thibitari iyo wonanitie kuri na uhotekeku wa mundu uri na COVID-19 wikirite mask iri na huhirio gutambia virus ya corona huhiri-ini iyo wona ahihia ona kana thimure. Ndeto iria ikiritwo mukonde ni afitha wa kororo kinyaniru wa indo wa KEBS Bernard Nginyo. What we have is a case of maybe people applying or using a mask in the long context. Tukiaraniria na Nginyo kugerera thimu, ona gutuika mask iri na huhirio ni kinyanirie ikiro ti ya kuhuthika kurigiriria gutamba kwa virus ya corona, akiuga arigitani ona o matifatie kumihuthira indi mafatie kuhuthira N95 itari na huhirio, naguo muingi uhuthire mask muthemba wa KS2636 iria ihana teno. As soon as you put the valve, okay, that now disqualifies it as a medical mask. Okay. Because the level of filtration even for industrial mask is not limited. Okay. It's only that particular design is permitted to allow ability to breathe out easily. Okay. Because the primary focus there is not an infection. All right. But the primary focus is protecting the wearer from inhaling dust. Right. Those are fine particles. Itemini ria gutigirira muingi ni wahuthira mask ikinyanirie ikiro, ruhonge rwa KEBS ni rukoretwo rugitabania mungururio wa kuhitana na mask iria itakinyanirie ikiro na gukinyaniria na riu kambuni ithatu guku bururi-ini ni ikanjirwo marua moruti wa wira. Any consumer who encounters a substandard mask, all right, or any product for that matter, people can send a text message. If it's a mask that is claimed to be locally made, okay, they just send a text message indicating the permit number on that mask to an SMS code line. We call it SM hash, okay, 223.
maya magithiaga na mbere murimu wa COVID-19 no thiete na mbere na gutherema thutha wa mathaa 24 andu ana ni makuite kumana na murimu uyu gukinyaniria na riu bururi wandikithitie ikuo 1,618 mathaini ota macio andu 552 nio monekanite na murimu ucio namba ya arwaru riu ikirugamira andu 93,405 Gathoni ha Kameme TV getwo Waithira wa Kihara. Aya, thengio muno Waithira wa Kihara ni undu wa riboti iyo tugukorwo tugikiria oro hanini ndugagibashie mitambo tutirikitie turi na maingi maria mari thiini wa mutamburuko witu wa Mohoro. Wewe unaweza kula na kuna mtu katika mtaa hajakula ako njaa. So this one has been giving us a challenge, and we find that wherever we find partners, we want to bring them, we want to call upon them to come and help the people of Kibera and the people of Sarangombe. Ni vizuri wametuconsider sisi walemavu na mara nyingi vitu kama hizo huja na alafu zinang'ang'aniwa na wale sio walemavu. I want to thank Tatu Watatu in a special way for making this program successful and providing for us. May God give you more so that you can help us. Asante sana Tatu Watatu. Asante sana kwa hiyo msaada. Erokamano Tatu Watatu. Erokamano